Orutaro rwa Luwero rukabaho rukumo rwenda kinana na gumwe kandi rukebembirwa President Luwero Kaguta Museveni n'ekigenderero cyo kumaraho ubutegetsi bwangamba nyenka. Homes made of banana leaves and straw. Abarebera orutaro nibarutebya nk'orubaireho nyomwabazyo. The Ugandan government is kukiruka haraba mwenka yitu abahonokera kufa kurutaro twenda kurishuka kuko kureno ishikizoba yo kuzaba ekiturkweta birthday omukasheshe ka kabiri uko takakireba ije barasi y'amasindi ije yaguru ije amanyane akanyonyi baja karenseje yona mbo bayita kakiro mbo bayita murangira mbo bayita musheje kakuba batwara amashwago bonte zoro bo bayitwara kimwe zona. Aba nwajango bwitane no kusheshishagama obwirobo bukaba birubura hamwe kandi abantu bakaba baturo mu kutina kandi benda kucya buri mezi kujote yona ngo barebe Museveni hari ngo Museveni uyiteje ko akagira ati niza kuri Museveni hata mu cyekishakanyo cyakakungu nyo cyakabira ndebe Museveni hata atobona atabure mezi niza ati Museveni izwana za kujana na mureka kanangwa tukiragambira kuyaho kigenda gukora uko abantu bingi bakafumbwiro bamwe babitsa amasasi abamwe babasta bakakore bagaro bingi abantu eki kikajemesereza abantu okutanika ku ngoma kagabo buri omwe yatorogwe uremeza umwe bafa umwe bahunga yo bagaruka buri manyo buntu batangiye kuba abantu kuzombitehurizi iteyo ko ari kufa atoba tanko kuri abana mishana mishaho Museveni babareba nabone babareba kuko aba bantu banyuma nta bantu bezene bazombitehurizi ho bagiriye kitoko kubahandira kufa kuriya kwakomo kubayija kubaho mu government bakandura nkoko kushanga ikikande ukatandiko kakandura hona nobo Museveni yazahwiri hangero bwirobo abantu bajangu harahabe bembezi abarugera hamuramwa. New leader was sworn in as president. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. Nikyo kurebana nambwe ntati abantu bayitana umuyihanga umugega nargaha handita kariyo mworo habwenguzi esente tikiza mu ngaro ngo bakwatanaza niraba amasomo hereze namba bakutsindikira sente abaramuzi bitira ibintu nambone barukutema government okukira intege nabashaba president okugumana aho rukiza abantu bona ahande ngo zona na mnonga yabananda kumaraho ikizubu cyo bushomankuzi gasha kwa Paul Tuyamreba. And we knew that with the correct tactics we could enable the 27 to mobilize